Dragi moji gledatelji, u 12. epizodi imam jednog posebnog gosta, vi svi znate da su kod mene uvijek najposebniji gosti sa nama danas. Vele stručnjak, svi stručnjaka. Marijane, vidi, za tebe kažu da si, ja ne mogu da vidim šta oni za tebe govore, da si genijalan, da si vrhunski komentator, da si najjači, ja ne mogu da vjerujem, pa gdje će, kaže, sve zna, pa kako mogu tako čovjeka vrijeđati, da ti sve znaš, da biografije znaš, djedova, nena, igrača. A zato me napadaju, desi. Reci mi Da znate napome. Čim sam došao me napo, sad ovdje, znači pozdravljamo Mensu Petu, Hamida, Gusko, sve. Napome, kaže, Maki, svuda ga ima, ako neki pošto ovo jako kratko, moji podcasti traju minuta i po, ima li neko pitanje koje bi ti volio da te neko pita? Da. Koje je to bilo? Zašto nisi bio vodoinstalater nego novinar? Čekaj, zašto nisi bio vodoinstalater nego novinar? Pa pogrešio sam. Bolje bi zarađivao ko vodoinstalater. Eto, dragi moji, bio je to Marijan Mijajlović. Vidimo se u sljedećem podcastu.